дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. ин лаҳза бо мақсади омӯзиш, шарҳу тавзеҳ ва бардоштҳо аз мулоқоти пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар суҳбате дорем бо як зумра олимон, донишмандон, кормандони соҳаи тибби ҷумҳурӣ. аз ҷумла дар суҳбати мо иштирок доранд Зариф Наим, номзади илмҳои педагогика, мудири шуъбаи назорати сифати таҳсилот дар донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон, Амриддин Шамсиддинзода, котиби илмии шӯрои олимони ҳамин муассиса, номзади илмҳои химия, ва Шариф Раҳмонзода, номзади илмҳои педагогика, сардори риёсати таълими донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон, ва Мижгони Сорбон, номзади илмҳои тиб, муовини ректор дар донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон оид ба таълим. хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. бисёр хуб аст ки пеш аз ҳама аз муҳимияти ҳамин мулоқот суҳбат кунем, ки дар ҳамин шабу рӯз муҳимият, аҳамият ва зарурати мулоқот бо аҳли илм махсусан ва маорифи кишвар дар чӣ асос меёбад. дар ин мулоқот суханҳо рӯйрост гуфта шуданд, аз камбудиҳои норасоиҳо рӯйрост гуфта шуданд, аммо шахсияти худогоҳ дарк мекард ки президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон бо як дипломатияи бисёр бисёр баланд сухан мегуфт ва шахсияти худогоҳ дарк мекард ки ин эҳтиром нисбати ба аҳли зиёи мамлакат аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. Акнун масъалаҳое ки дар ин мулоқот гуфта шуданд ва таҳлил карда шуданд, балки ҳамагишон асосҳои илмӣ, воқеан як таҳлили ниҳоят ҷиддие буд ки тамоми самту паҳлӯҳои норӯшан ва равшани ҳамин вазорати маориф ва илм, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, академияи таҳсилоти Тоҷикистон, академияи илмҳои хоҷагии қишлоқ, тамоми паҳлӯҳои соҳаи мутахассистайёркунӣ, соҳаи касбӣ, паҳлӯҳои ҳатто паҳлӯҳои сиёсии сиёсати маорифи кишвар гуфта мешуданд. дар бораи тамоми паҳлӯҳои норӯшан ва дар бораи тамоми он самтҳое ки Тоҷикистона бояд ба сӯи тараққӣ баранд пешниҳод мешуданд ва муроҷиати ҷаноби олӣ ба аҳли зиёи кишвар оне буд ки акнун вақте фаро расидааст ки дигар яктарафа рафтан, бетарафӣ кардан, ман фикр мекунам ки дигар он масъулият бояд надошта бошад аҳли зиё, ва дар суханронӣ ҳатто рӯйрост гуфтанд ки бетарафии аҳли зиё мо дар таҷрибаҳои зиндагии таърихи миллатамон дидем ки моро ба кадом нохушиҳо бурда расонд, ва ман фикр мекунам ки ин яке аз муроҷиатҳои беҳтарини президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки ба аҳли зиё гуфта мешуд, ва чун мо қарор дорем дар ҳамин симат бо аҳли хирад, бо докторони илм, бо профессорону, бо устодони мактабҳои миёна ва олии касбӣ ва тамоми паҳлӯҳои зиндагии мо вомехӯрад ба ҳамин намояндагони ҳамин ҷанбаи ҳаёти иҷтимоии Тоҷикистон. ва дар ҳақиқат миллати тоҷик як миллати бисёр бо фарҳанги башарӣ буд. агар мо дур нарафта як бор андеша кунем, ҳамин Абуалӣ ибни Сино ки шахсияти башарӣ аст, шайху раис мегуфтанд он каса, бибинед ки ҳамагӣ 57 сол зиндагӣ кард ва аз ҳамин 57 соли ҳаёти он кас 40 солаш дар таъқиби шоҳон мегузашт. 40 соли ҳаёти бошууронаи Абуалӣ Сино дар таъқиби шоҳон мегузашт ва ин халал ба он кас нарасонд ки зиёда аз 186 китоби илмӣ ки тақрибан ҳамаи онҳо ба мо дар сатҳи пароканда ва пурра расида омаданд, ин китобҳоро таълиф кард ва имрӯз шахсияти башарӣ эълон шудааст. эътироф шудааст. яъне ки новобаста аз оне ки масалан сиёсат
در کدام سطح می رود، با کدام راه ترقی میکند، از کدام چی میره. نه هم اهل زیاد درست درک کردن میتونن که کدام پهلوی سیاست برای چین طرف رفت، برای چی اون طرف رفت درک کردن نمیتونن، چون که در اون مرتبه قرار ندارن. مراجعتی که پرزیدنت مملکت کردن به همین خاطر بود که اهل زیاد نوبسته از اون که ما در کدام سطح سیاسی و سطح علمی قرار نداریم، اهل زیاد باید اهل ایجاد باشن و ایجادکاری خود را هیچ وقت فراموش نکنند، چون که از ایجاد آنها پیشرفت ملت دولت، پیشرفت شخصیت ها و پیشرفت تمام حتی تأثیر ایجادی هر یک شخصیت میتواند که بشریت را به پیش ببرد. این یک موضوع بسیار مبرم، بسیار زیبا، بسیار در یک سطح عالی گذشت و من بار اول احساس کردم که در حقیقت امروز وقتی اون رسیده است که ما زیایان حس مسئولیتمون را باز هم بیشتر کنیم. بله. چون که سخن حق رکای گفته شد. ما باید درک کنیم که پرزیدنت مملکت در همون سطح عالی از تمام کمبودی نارسایی ها از هر قدم ما باخبر هستند و همون احترام بلند، همون دیپلمات نهایت بلندشون بود که با یک حس احترام سخن میگفتند و ما باید اینم قدر کنیم. بله، واقعا همین طور است. پیشوای ملت اظهار داشتند که زیایان اهل علم ذخیره‌های بزرگ ذهنی جامعه هستند و از مرحله‌های اولی صاحب استقلالی صرف نظر از مشکلات موجوده، بحران‌های شدید و عمیق سیاسی، اقتصادی، مفکوروی، ما با اهل علم اظهار داشتن که همیشه توجه میکردیم و اکادمی ملی علم‌ها رو مثال آوردن که صرف نظر از وضعیت‌های مشکل انستیتوت‌های نو تأسیس داده شد، نگاه داشته شد، زیاد کرده شد، واحد کار زیاد کرده شد. خب کدام نکته‌های در ملاقات برای شما ویژه بودند، مخصوص بودند که به سمت شما تعلق دارند، یعنی در ساحه تندرستی؟ ببینید که در این ملاقات من فکر می‌کنم، چون من نامزد علم‌های پداگوژی هستم و معلم هستم، تمام پهلوهای این واخری به همین سمت کارهای پداگوژی، سمت معارف و سمت تربیت ملت تاجیکستان نگرانده شده بودند. و از همین ببینید که وقتی که در سخن درباره اکادمی تحصیلات تاجیکستان و پژوهشگاه رشد معارف میرفت که پرزیدنت با تمام درک اینجا گفتم که تمام پهلوهای دیگری پیشرفتی ساحه معارف و علم از این پژوهشگاه وابسته است، چون در این پژوهشگاه ها کتاب‌های درسی تألیف می‌شوند و کتاب‌های درسی باید در سطح عالی باشند، در سطح فهم‌ها باشند. اینا ببینید که نکته رو اونا درک کردن و گفتن. اگر ببینید دیگر مسئله کادرها بود که حتی مثال آوردن که در همون اینستیتوت‌های با نفوذ مثلا ساحه یخ پریخ‌ها یک متخصص حتی مثلا در همون سمت تخصصیت همون پریخ شناسی فعالیت نمی‌کرده است. مبلغ‌ها از خود میشوند، کارهای ایجادی پیشنهاد نمیشوند، پیشرفت نیست. یعنی کار رفته ایستاده است، نتیجه نیست. یا اینکه مثلا اینستیتوت متماتیک را اونو مثال آوردن. اگر ببینید که چه به سمت ما اون چنان تعلق دارد که مثلا برای چی یگان اثر علمی در این ساحت تألیف نشد، یا اینکه از همگی 18 نفر چند نفرشون حمایت کردن، دیگراشون خیلی حمایت نکرده ایستادن. این سهم میگیرد، ما را مسئول میگرداند که برگردیم به همون ذخیره‌های کادری، برگردیم به همون سمت معلم سازی و معلم تیار کنی. هر سخنی که نگفتن نه به همین پهلوی معارف بود، مکتب بود، علم سازی بود. اکنون وقتی که ما در ساحه تیار کردن متخصصان پداگوژیکی کمبودی‌های جدی داریم، آیا دیگر سمت‌ها رونق میکرده باشند یا نه؟ اونجا چنان ماهرانه تحلیل شده بود در این برآمد همین نظام معارف که 19 سمتی که من در اونجا اشاره کردم وقتی خوندم، تماشا کرده بودم و از سر خوندم چند مورد، 19 سمت همگیشون سخنانشون حق بود و راست بود و راههای باز با یک آداب بی‌نهایت دیپلماتی بزرگ احترامانه خواهش کردن که ما با شما امید داریم، ما از شما، من فکر میکنم که امروز وقتی اون رسیده است که ما وابسته از تمام پهلوهای مثلا کمبودی‌های جدی اجتماعی نگاه نکرده، حتما باید که با سازش مملکت و سازش شخصیت‌های سر و کار گیریم که آنها باعث پیشرفت جامعه ما گردند. تشکر زیاد. یعنی همون احترامی که پیشوای ملت به اهل علم دارد، با دستاوردهای علمی، با همین
احترام به همین توجه سزاوار بودن خودمون لایق بودن خودمون نشان دهیم. تشکر زیاد. در خصوص تیار کردن کادرها صحبت کردیم و وابسته دانستید هنوز از مؤسسه‌های ابتدایی. خب بیاید از شریف رحمانزاده در این خصوص صحبت میکنیم که تیار کردن متخصصان عموما در ساحه طب چگونه صورت میگیرد یا اینکه مجموعاً از کجا سرچشمه میگیرد و چه کمبودی ها داریم، چه دستاوردها داریم. سلامت باشید. پیشوای ملت قید کردم علم رشد جامعه است، رشد اقتصادی و رشد کشور است. وقتی رشد کشور بود باید اقتصاد ترقی کند، اجتماعیت ترقی کند. برای این علم یعنی علم ما باید سطح بلند رود. برای زمینه علمی را تیار کردن ما از کجا باید در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی یک بار علم تیار کردن نمیشه. یعنی ما باید زمینه های اینا جستجو کنیم که از کدام درجه ما به سطح علمی رسیم. از این رو ما ضرور است که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی تا از مؤسسه تحصیلات تا مکتبی آغاز کنیم که در اونجا ما تمامی نوگانی‌های علم را در مکتب جاری کنیم. از جمله دقت اساسی با کابینت‌های متدی شبای معرف دقت دادن در با اتحاد متدی فن‌ها دقت در زینه پایانی اونا باید فعال باشن. چون اونا که فعال باشن ما خواننده بالایقت تیار کرده میتونیم. این خواننده بالایقت ما در آینده در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی آموده میشوند که با سمت علم روند یا سمت تحقیقات روند. در این حالت ما در علمانی چی ساعتی با ساعت گوناگون آماده کرده میتونیم. برای درسی شوق‌آور لازم است. اینشتین قید کرده است که برای من که 20 سال آموزگاری کردم هیچگاه دفتر حاضر غایب لازم نبود. چون که ما یعنی درس رو چنان شوق‌آور میگذراندم که ضروریتی حاضر غایب نبود. یعنی همه خوانندگان اشتراک میکردم. یا تاکید میکنند من هیچگاه شاگرد رو در کابینت کاری انتظار نمیموندم. چون که غروری وای میشکند. وقتی غرور شاگرد شکست و شوق حواسی او با تمام سمتی که باشد دل شکسته میشود و اون مهارتی که میخواست که از خودم ممکن است کردن نمیتونه. استاد نسبت به شاگرد مهربان باشد تمام اون علمی که در وجود است و شاگرد رسانده تونه. همچنین یک جراح قید میکند که برای واسطه اساسی تامین و رشد انسان کامل این انسان هاست. یعنی ببینید که محیط اجتماعی همون انسان هاست. یعنی انسان میتواند که انسان کاملا تربیت کند. اکنون انسان کامل کیست؟ انسان کامل شخصی است که باید تفکری ایجادی دارد و تندرست هست، خودآگاه هست، سطح معرفت علمیش بلند است. انکینا ما باید تیار کنیم. یعنی متخصص کسبی ما اینا تیار کنیم. برای این بازم مکتب میانه باید نظارت در سمت مؤسسه تحصیلات میانه باید هم در سطح بلند باشند. بعد مسئله دیگری که جناب عالی قید کردن این مسئله با سطح بین‌المللی موافق گرداندن مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور است. اگه برای با سطح بین‌المللی موافق کردن مؤسسه تحصیلات عالی کشور این ضروریتی از اکریدیتاسیون اینستیتوشنال گذرانی مؤسسه تعلیمی است که باید مؤسسه تعلیمی قلمرو جمهوری ما از اکریدیتاسیون اینستیتوشنال بین‌المللی گذران. برای این باید ما زمینه داشته باشیم. یعنی ما در خود داخلی کشور از جانب اگنتی نظارت در سایر معارف علمی جمهوری تاجیکستان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید اون معیارهایی که آماده کرده شوند که همون معیارها با معیار سطح بین‌المللی موافق باشه. یعنی که از جانب اگنتی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی در موافق با استانداردهای بین‌المللی اگر ما یک بار اکریدیتاسیون گذرانیم از جانب اکریدیتاسیون بین‌المللی اگر مؤسسه تعلیم را برای گذراندن اکریدیتاسیون اگر وایکنن ضرورت پیدا شد ما زمینه داریم یک بار اکریدیتاسیون گذراندیم و این مدت آسان‌تر میشه برای گذاشتن اکریدیتاسیون بین‌المللی. این هم عامل‌هایی است که ما با سطح جهانی موافق کردن مؤسسه تعلیمی تحصیلات عالی کسبی را داریم. تشکر زیاد. واقعا همین طور است. انسان از محیط اجتماعی تاثیر پذیر است. رفتار خود را عوض میکند. اگر شاهراه علم باشد کاملتر استوارتر گام میگذارد. و ببینیم جوادین باقی میگوید که عقل را مر عقل‌ها یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد. البته شاگرد را مشورت راهنمایی میکند، مشورت کامل میکند. خب یعنی که منظور شما این است که زمینه فوندامنت اساسی تیار کردن متخصص از مؤسسه ابتدایی آغاز می شود و اظهار داشتید که برای تیار کردن متخصص در دانشگاه یا در مؤسسه عالی الکی دیر است. بیاید از
амруддин шарифзода дар ин хусус суҳбат мекунем ки мо дар сатҳи донишгоҳҳои олӣ яъне муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар чӣ ҳолат ё вазъият қарор дорем дар масъалаи тайёр кардани мутахассисон. дар ҳамин вохӯрӣ ки бо зиёнони илму маориф асосгуроҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти муҳтарами эмомалӣ раҳмон гузаронданд, нигаронӣ карданд ки барои тайёр кардани кадрҳои тахассуси олӣ бениҳоят аз баъзе тараф хунукназарона баъзе тараф аҳамияти махсус дода нашудааст. барои он ки аз он нуқтаи назарие ки он кас дар он ҷо баромад карда гуфтанд дар бисёр пазушгоҳҳо назар накарда ки он докторанти доктор пиэйчди доктор аз рӯи ихтисос ё ки номзади илм ки ҳамчун аз ҳисоби буҷаи давлатӣ дохилшудагӣ ё ба таври шартномаи бисёриҳо дар ҳамҷо таҳсил карда дар ҳамин муддате ки 3 сол вай ба муҳлат ҷудо мешавад ҳимоя накарданд. барои ҳамин ғамхории асосгуроҳи сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти муҳтарами мо барои ҷавонони тоҷикистон ин таъсис доданд муассисаи давлатӣ комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки ҷавонони ҳозираи мо бар дигар ҷо шӯроҳои диссертатсионӣ накофта дар худи ҷамъи ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ҷумҳурии худомо диссертатсияи худашонро ҳимоя кунанд ки албатта шумо медонед барои диссертатсия дар дигар мамлакат ҳимоя кардан рафту омад кардан дар кор рафтан ҷо шӯро ёфтан дар кор дигар масъалаҳои иқтисодиш бениҳоят пештар ба ҳамино монеа мешуд. ҳозир марҳамат дар ҳамин ҷумҳурии худомо дур нарафта корҳошонро пеш мебаранд. албатта ҳангоми ҳимояи ё тайёр кардани кадрҳои тахассуси олӣ чунон ки дар ҳамин мулоқоташон қайд карданд албатта баъзе аз тарафи роҳбарони илмӣ ҳамин довталабон аҳамияти махсус надоданд ё гоҳо сӯистифода аз вазифа аз вазифаашон махсусан бо худи ҳамин довталабон ин қадар самаранок фаъолият накардани онҳоям ба ҳамин корҳои чӣ ба онҳо ва ҳимояшон ки сари вақт 3 сол муҳлат дода мешавад иҷро карда наметавонанд. ҳам вақт талаб кардан дар кор ҳар моҳ ақал намеша як бор талаб кардан дар кор ки ҳамин моҳ кадом корҳои ба сомон расондед ё 3 моҳ ба як бор корҳои ба сомон расондед чӣ камбудӣ доред чӣ монеаҳо дар пеш аст бояд ки роҳбар ҳал кунад. ташаккури зиёд. подшоҳе писар ба мактаб дод лавҳи симинаш бар канор ниҳод бар тани лавҳи ӯ навишта ба зар ки ҷаври устод бе аз меҳри падар. акнун онҳое ки дар шоҳроҳи илм гом мегузоранд қадам мезананд онҳо ҳам бояд он қадар эркагӣ бад накунанд. албатта ба манзуре ки шогирд то ҳадде ки роҳбари илмӣ як олим лаззати маънавӣ аз коркарди илмиро медонад дарк кардааст чашидааст ҳамин шириниро шогирд намедонад ва гоҳо дар хатоҳои шогирд омӯзгор сахтгирӣ мекунад роҳбари илмӣ сахтгирӣ мекунад ва ҳамон гуна ки мегӯем ки пешвои миллат эрод гирифтанд ва эроди бисёр созанда барҷо буд ва худашон низ роҳи ҳалли мушкилотро пешгӯӣ карданд вазифаи олиму омӯзгору роҳбари илмӣ низ ҳамин гуна аст ғолибан. хуб аз ҳамин минбар истифода карда ман муроҷиат мекардам ки дар ҳақиқат эрод бисёр ҷиддӣ буд. дар ҳақиқат ин сахтгириҳое ки ҳозир шумо номгирӣ кардед синонимаш ҷиддият аст. агар ҷиддият бошад ҷиддият бо як дараҷаи масалан мулоим сохтани ҳамон муносибати муошираи байни устоду шогирд аст. лекин вақте ки шогирд дар ҳамон дараҷаи сатҳи тафаккурии худаш як асари илмиро меояд пешниҳод мекунаду устод мехонад як лаҳза хат мезанад дигараш баъд асабии худашро нигоҳ дошта ва ҳамаша як хат кашида назди ӯ мепартояду намегӯяд ки чӣ бояд кард. дар ин ҳолат шогирд дилхунук мешавад. вақте ки роҳбари илмӣ мегӯяд эрод мегирад ки инҷа нодуруст гуфтӣ инҷа нодуруст аст инҷа бояд вай пешниҳод кунад ки дурусташ чӣ гуна аст тарзи дурусташ кадом яъне ки аст ақаллан раҳнамоӣ кунад ки дурусташ бояд чӣ гуна бошад. вай ҷавон аст вай эркагӣ дорад вай оли шахсияташ дуруст шакл нагирифтааст вай намефаҳмад ки чӣ қадар илм чӣ асту чӣ қадар заҳматҳо талаб мекунад. шумо
муҳаққиқон олимон ки таҷрибаи бисёр баланд доред ҳамин масъаларо чӣ гуна тасаввур ва таҳаммул карда метавонед ки як олим доктори илм аст профессор аст пас аз худ шогирде намеёбад ки гӯяд ки ба ифтихор гӯяд ки шогирди ман аст ва дар ин ё он роҳе ӯро тавсия диҳад ё ки маслиҳат диҳад ва пешвои миллат дар ин хусус бисёр нигаронӣ карданд ки масад олимони мо пас аз худ шогирдони дар сатҳи худ арзанда надоранд. ҳамин як масъалае аст ки аслан олимону донишмандони мо сари ин мебояд андеша кард, андеша кунанд, зеро воқеан ҳам таҳаммул нашуданӣ аст, ҳам ба шаъну эътибор ва шарафи аҳли илм ва аҳли зиё дар хор нест, номуносиб аст. баъзан суханҳое ки ё ки зарбулмасалҳое ки аз ҷониби миллати мо гуфта мешавад онҳо таҳлилҳои ҳазорсолагӣ доранд, зиёда аз ҳазорсолагӣ доранд ва дар ҳамин ҷо мегӯяд ки олими беамал занбури беасал. дар он муносибати суҳбати пешинагимон мегӯяд ки олим шудан осон асту одам шудан мушкил. ин зарбулмасалҳо ҳам то ба вуҷуд наомаданд. ино дар асоси заминаҳои ҳамон менталитету психологияи миллати мо солҳо таҳлил гашта баъд аз забони миллат аз забони ҳамон халқ гуфта шуданд. вақте ки олим номзадӣ ҳимоя мекунад ё ин ки докторӣ ҳимоя мекунаду мактаби худша ташкил намекунад, вай олиме ки мактаб надорад вай олимиш барои худаш аст. аммо шахсияти олим ин таносубияти шахсӣ ӯ агар масалан 70% ба шахсияташ тааллуқ дошта бошад боқияш вай мутааллиқи кишвару мамлакат аст. олим шахсияти ҷамъиятӣ аст. бале шахсияти ҷамъиятӣ аст, чунки дар олим шудани ӯ ҷомеа саҳмгузор аст. бибинед барое ки он ман шумо маълумоти миёна гирем барои мо 11 сол давлат маблағгузорӣ мекунад, зиёда садҳо нафар устодона ҳар моҳа маошпулӣ метиҳад. як олим як мамлакат як олима ками андаркам 25-30 сол тайёр мекунад. оё ӯ ҳақ дорад ки мактаби худша накушояд? аз чунин шахсиятҳо бояд мо канор гирем. албатта ин бисёр интиқоди ҷиддӣ буд ва ин моро нигарон мекунад. баъзан масалан олимоне ҳастанд ки дараҷаи баланди илмӣ доранд, аммо агар нигоҳ кунем як шогирд тайёр накардааст. воқеан ҳамин тавр аст. илмат ба амал чӯёр гардад, қадри ту яке ҳазор гардад. соҳаи тандурустии мамлакат аз ҷумлаи соҳаҳое аст дар кишвар ки нисбатан қиёсан дастовардҳои илмӣ дар амалия бештар истифода мешаванд ва ин ҷои инкор надорад. чунки бо таваҷҷӯҳ бо дастгирии ҳукумати мамлакат хусусан пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгоҳҳои наве дар ҳамин соҳа ворид шуданд ки онҳое ки ба шоҳроҳи илм ворид мешаванд метавонанд ки донишҳои назариявии худро бо истифода аз ҳамин имкониятҳои фароҳамовардаи давлат ҳукумат татбиқ намоянд дар амалия. хуб аз миҷгони сорбон дар ин хусус пурсон мешавем ки ҳолати тайёр кардани мутахассисон дар соҳаи тиб бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар кадом сатҳ аст ё чӣ гуна аст дар маҷмӯъ? Ташаккур. чӣ ки чуноне ки мо медонем дар вохӯрияшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент муҳтарам эмомалӣ раҳмон қайд намуданд барои давлат миллати солим лозим аст. ва барои миллати солим чӣ лозим аст? бояд табибони бо таҷриба ва баландихтисос бошанд ки барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисос. мо омӯзгор табиб ҳастем, омӯзгор ҳастем. дар баробари табиб буданамон мо бояд ҳамаи кӯшишамонро ба харҷ диҳем ки то ин ки як мутахассиси хуб, мутахассисе ки ба замона ба талабот ҷавобгӯ омода намоем. то замони истиқлол ҳамагӣ 13 муассисаи олии касбӣ буд ва то имрӯз ин теъдод ба 47 расидааст ки ин бисёр дастоварди баланд мебошад. ва дар баробари ин дастовардҳо ногуфта намонад ки яке аз муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ донишкадаи тибби иҷтимоӣ ки дар ҳамин давра таъсис дода шуд, ин ҳам бошад бо дастгирӣ ва дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мебошад ки
این دانشکده رو تأسیس دادن. در اینجا کادرهای کارمندای اجتماعی یا اینکه پسیخولوگ‌ها رو و ریابیلیتولوگ‌ها رو یا اینکه دکتر ریابیلیتولوگ‌ها رو تیار کنن و این طور هم شده ایستاده است. در دانشکده حاضر از روی این اختصاص‌ها متخصصان دانشجویان تحصیل کرده ایستادند و برای از جانب رهبریت این دانشکده برای درس‌های عملی و نظریوی از خارج کشور منتظم دکترها پروفسورها اومده هم درس‌های نظریوی هم عملی گزارنده ایستادند که این برای баланд бардоштани сифати таълим бисёр нақши калонро мебозад. дар баробари ин дар назди донишкадаи тиббии иҷтимоии тоҷикистон маркази клиникии илмии таълимӣ таъсис дода шудааст ки дар ин марказ кафедраҳо ҷойгир шудааст ва дар баробари кафедраҳо маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ ки ин барои дарсҳои амалӣ ва барои баланд бардоштани таҷрибаи донишҷӯён бисёр нақши калон мебозад, чунки дар ин маркази малакаи омӯзишӣ донишҷӯён пайваста дарсҳои амалии худро мегузаранд ва он кафедраҳое ки дар ҳамин марказ ҷойгир карда шудааст омӯзгорон ба замми он ки дарсҳои машғулиятҳои амалӣ мегузаранд боз дарсҳои амалиро бевосита дар назди кати бемор мегузаронанд ки чӣ тавре ки мегӯянд шунидан кай бовад монанди дидан. вақте ки донишҷӯ ҳамон мавзӯе ки имрӯз тибқи барнома асту донишҷӯ ҳамон мавзӯъро дар бемор мебинад вай бисёр ба хотираи донишҷӯ нақш мебандад. ва боз гуфтанӣ ҳастам ки дар баробари ин қадар дастовардҳо имрӯз пайваста ҷаноби олӣ қайд мекунанд ки ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд ва барои бинем ки ин қадар барои ҷавонон ин қадар шароитҳо ҳозир муҳайё карда шудааст ки донишҷӯён озодона метавонанд ба хориҷи кишвар рафта таҳсил кунанд ё ин ки идомаи таҳсилро идома диҳанд ба монанди магистратура, аспирантура ё ин ки докторантура ва омада баргашта ин шахсон ин мутахассисон дар ватани худ бояд фаъолият кунанд ва гуфтанӣ ҳастам ки дар баробари ин қадар дастгириҳо боз озмунҳое ташкил карда шудааст ки ба монанди илмфуруғи маърифат, форуғи субҳи донаю китоб аст, тоҷикистон ватани азизи ман ки дар ин ҷо ҳам ҷавонон иштирок мекунанд, фаъолона иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол мекарданд ва дар баробари ҷой гирифтан аз тарафи роҳбари давлат онҳо ҳавасманд карда мешаванд ва ман фикр мекунам ки вақто ки як нафар дар ин озмун иштирок мекунад ва бо як дастоварде нишон медиҳанд дигар ҷавони дигар ба ҳамин майл пайдо мекунад ва кӯшиш ба харҷ медиҳад ки боз хубтар хонаду хубтар дар ҳамин озмунҳо иштирок кунад. ташаккур барои суҳбат. умед аст ки ҷавонони мо аз имкониятҳо фаровон истифода мебаранд, самаранок истифода мебаранд ва бо ин дастовардҳои илмии худ, бо пажӯҳишҳои нави худ, бо пайванд додани натиҷаҳои илмии худ, фаъолияти илмии худ бо амалия сазовор будани худро ба ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон исбот мекунанд. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо суҳбати мо бо Зариф Наим, номзади илмҳои педагогика, мудири шуъбаи назорати сифати таҳсилот дар донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон, Амриддин Шамсиддинзода, котиби илмии шӯрои олимони ҳамин донишгоҳ, номзади илмҳои химия, Шариф Раҳмонзода, номзади илмҳои педагогика, сардори риёсати таълим дар ҳамин муассиса ва Миҷгони Сорбон, номзади илмҳои тиб, муовини ректор оид ба таълим дар донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон вобаста ба шарҳу тавзеҳ, омӯзиш ва бардоштҳо аз мулоқоти пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.